waba uzi ko hari ikirwa mu kiyaga ahantu runaka? That's normal, ibyo birasanzwe. Ariko se tekereza icyo kiyaga kiramutse kiri ku kindi kirwa. Ariko ntibigarukiraho, icyo kirwa nacyo kikaba kiri ku kindi kiyaga, ndetse iki kiyaga nkubwira kikaba kiri ku kindi kirwa kinini nacyo kibarizwa mu mazi magari. Biragucanze. Aha hantu nyaburanga hameze nk'ibitangaza habarizwa mu ntara ya Batangas iherereye mu majyepfo y'umurwa mukuru wa Philippines, Manila. By'umwihariko ahantu nyaburanga hari mu gice cy'iburengerazuba bw'ikirwa cya Luzon kiri mu nyanja Pacific. Birebereye muri iyi shusho uri mu bwato mu nyanja Pacific, imbere yawe uri kuhabona ikirwa. Ufite umuvuduko mwinshi usatira cya kirwa ngo ugitembere, ndetse nyuma y'iminota mike ugisesekaraho. Ukihagera witegereje uhita ubona ko uri buze gukenera ubundi bwato, kuko kuri icyo kirwa hari ikindi kiyaga. Usatiriye cya kiyaga ukigera ku nkombe zacyo wubuye amaso ubona muri icyo kiyaga hari ikindi kirwa. Nkaho ibyo bidahagije, nyuma yo gufata ubwato bukakugeza kuri cya kirwa cya kabiri, ubonye ko hari n'ikindi kiyaga nacyo gifitemo akandi karwa gato. Reka nabyo mbigusobanurire neza. Ikirwa kinini kibihatse byose cyitwa Luzon. Iki ni kimwe mu birwa binini muri Philippines. Kuri iki kirwa cya Luzon hari ikiyaga kinini cyitwa Taal. Muri iki kiyaga hagati hari ikindi kirwa cyitwa Taal Volcano. Iki kirwa kikaba cyaravutse ku iruka ry'ikirunga. Hagati kuri iki kirwa hari ikindi kiyaga kibamo amazi nacyo kivuka bitewe n'iruka ry'ikirunga cyitwa Main Crater Lake. Kuri iki kiyaga naho hari kakarwa gato cyane nigeze kukubwira kitwa Volcan Point. Ibi bivuze ko Volcan Point ari ikirwa kiri ku kiyaga. Iki kiyaga nacyo kikaba kiri ku kirwa kiri mu kiyaga, nanone iki kiyaga kiri ku kirwa. Tekereza kubonesha ibintu nk'iba amaso yawe. Ahantu nyaburanga haherereye ku kirwa cya Luzon ni ingaruka z'iruka ry'ibirunga ryagiye ribaho mu myaka ibihumbi yashize. Ikirwa cya Taal Volcano ni ikirunga kikiruka, aho giheruka kuruka mu 2020. Iyi miterere idasanzwe ituma aka gace gakurura abahanga mu bya siyanse n'aba mukerarugendo benshi bifuza kureba uburanga bwako no kumenya amateka yaho yihariye. Ngayo nguko, aho ikirwa gifite umwihariko utasanga ari hose ku isi. Kandi ubwo wabona utaruzi ko abanyarwanda bashobora kwinjira muri Philippines badafite visa mu gihe cy'iminsi mike. Ntako byaba bisa gusura ahantu nk'aha ngo wehere ijisho ibisaba benshi kubibona kugira ngo babisobanukirwe. Akaba mugani wa Toma wanze kwemera ko Yesu yazutse ataramubonesha amaso ye.